Zdravo ljudi, ovo je Serbian Games and Tutorial. Danas ću vam pokazati kako da napravite mašinu za kamen. Za to će vam trebati, sad ću napraviti treba vam 16 kamena, kofa vode, kofa lave i lopata. To vam samo treba da bi napravili mašinu za kamen. Sad ću vam kazati kako da napravite tu mašinu. Kao prvo stavite u jednom redu po 7 kamena. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Pa onda u drugom 1, 2, 3, 4. Ovo. Vidite. Iskopate jednu rupu, gdje ta rupa, tu stavite kofu vode, a s druge strane stavite lavu. I samo pazite da ne upadnete u lavu. Onda možete bilo kojim krampom. Možete, sad ću vam pokazati, možete bilo kojim krampom da istepate to, nije bitno kakav kramp, samo da bude kramp. Evo, kameni, vidite, a ovo istepate i evo tako izgleda ta mašina. Istepate, skupite pa samo u lavu da ne upadnete, možete i s ovim, a možete i s ovim, samo i to. I to je ta mašina za kamen. Nadam se da će vam pomoći ova mašina za kamen, ja se nadam da će vam da pomoći. To je bilo to, uživajte.